What's up mga bay? Karon kuyog tani niya. Kuyog tani, hoy, tingog. Tingog, Jay. Ha? Tingog. So, na mi sa Quantum ni siya, no? Quantum. Oh, Quantum. Gibuhat na mo karon kay amigo do kasi posel na eh. Oh, imba ni amigo. Ga-sniper na gay, di lang gamito ng kan, scope. Gamitang scope eh. Gamitang scope oy tala. Kaya ako kumikita na ako. Oh, i-videoan na mo amigo. I-post Facebook. A few moments later. Hey friends, maglaro tayo ng basketball. Yeah. Yeah, boy. Tangina, walang nasod. Yeah, boy. Oh, kapila lang Yeah. mo. Ka-shot eh. Yeah, dali. Sod lang. 4, 3, G, 2, 1. Yeah! Stage 3! Shit! Wala. Nag-live ka? Wala, gago. Oh, uli kayo, lingaw. Pumunta na, kapoy. Ako na magkasito. Punta tayo sa ibang laro. Let's do this, boys! Jay! Pati yung lopek, teka! Oh! Langgana! Yeah! Oh no! Na. First place! Flying Panggana! Ako? Shit, okay, go. John, Kopte! Bitch, I'm first! Dali, bye! Apple Rapsan! Yeah! Yeah, first place! Yeah! Oh, look at the abs! Happy si Ox! No? First place! Yeah, boy! Oh, first place. First place, man. Yay! Yay! Ikaw! Ato taglang doa, ato tas kuan. Shit, di ko may go. Asa sa napoy. Okay guys, lahat na driving thing. Unsa man ni siya? Unsa tawagan ni? 1. Battle Gear 3. Taito. Ha? Dire naman. Just drive. Dire ra may pwede mahulgan. Shit. Sige daw. There's a big problem. There's a big problem. Ako na lang maggawa. A few moments later. Kaya nahurot naman yun among korta. Ano may mabuhat? Ano tayo mabuhat? Yeah.
Kumain na ako. Pang Dota. 4 AF. Kaduto ba dito? Oo eh. Turbo. Kung matutas ko ano, turbo na. Turbo. Oh, maglaag-laag mi kay wa na mi kwarta. Kamu doon. Laag-laag na lang mi kay wa na mi kwarta. Di tami mga ni sa isimo ni manimba. Sa? Kuha daw. Unya daw, malibang na siya. Mga sasa. Ha? Say lang, ang sarap mo din. Bilisa mo, di ba? Lisod dyan no? Ba't yan ang GS eh? Huwag ka namubuna ng video day. Kay I want to be famous. Oh. Ba't ay subs? Oo, in kaso na yung English people ba? Matanaw. Para why sub na lang, let's do English. Layo na kayo niya so. You will do English? We will do English. Okay. So what English we want? We want to do is that. Okay. So How we to speak English? we are fluent. We do not need tutorial. Okay. We are fluent in I English. forgot, we fluent English. We will fluent. Yes, we will fluent English. We will fluent because we're school from international. Is that right, sir? Yes, sir. Ana, maginanak. Karon no sa may mission na to. Pending Lola. Finding Lola. In theaters nationwide. Asa de, in Lola. Basinas gusto nila. Let's go. Ay, nanapot tong optik kong mata guru ba? Ewan, siguro. Ano pag guru to? Wala lagi. Hindi, may posible sa guha. Tapos lang May posible sa guha. Oh, vlog quick. Vlog. Subscribe ba? Subscribe. Ako nang subscribe. Oh. Shout out to Win, kato siya. Hindi mo makita kagamay kong camera. No, no. Tiksi. Going to the John, sure, di ka na nasi sa kwarto sa region. No, mulula. Amo ako kita na ako na. You really need you gotta. Mulula lang kayo around about 50-70. Asa mulula ba? Yay! Yay! Mission accomplished. Mission accomplished. Global risk win. Ha? Crossfire? EUCF. Oo. Chuy man na. Di ko bakit doon mo Sa? dito. Naman kayo nakita ni mo nga kuan. Dugay naman kayo ito. Lus ah. Last month, siguro. Dahil baguhay gapon na eh. Ha? Baguhay gapon na. Adi, last year. Ibo ko, gaya po na. Oh, bago gapon na eh. Ito, mag-last year. Oh, last good na. Dapat. Dapat. Si Sai, watag na. Hindi na to nakaila dito. Taila na to. Ang takahiya. Ang kapakita ko, diba? Sa? Hindi pa ko. Tapos may si Ari. Oh, ito taas, gago. Lakaw na ta na. Tudungkon. Taas, lagi din ako. Awa, Gio. Let's go. Taas. Transition in 3, 2, 1. Ah, tara. Nata si... Larva. Samok. Nasa larva to siya, larva. Nata si RJ, nata si R. Ha? Nata si R. Wala. Wala, balikon. Kami si R, yun Jay. Ha? Si R, yun Oh. Yes, girls. Oh, I can see myself. Hello there. Hello. Watering the plants. Watering the plants. Yay. Following rules. May isa ko kadit.
So, mo nito bagong transition ay kani. Oh, ano yung transition na itong kanuha? Kato siya. So, Kaya ikaw, gito. ano naman? Buti na mo na, mga buang sa kuan. Sumul mo. Wow, hayag ko. Oo, puti ano ko eh, overexposure. Oh, alagay din. Overexposure. Overexposure. Lah, bago, no, usap lagi ning konjak. Usap na lagi. Turbo na na. Ha? Turbo na ta. Turbo. Dota may usapang Dota pa tayo sa Wag one game sa amin sa Dota kay gina lang ni. Tuiban. Ana. Oh, ari lang kay Machoy ang online. Oh, ano na yun? Mas may na effect sa iwata. Oh. So, one game sa Dota. Well, what to make internetan? Ano yun? 3 and 6 yun na pa na mo. Ano yung transition na mo eh? Ay, na may nga transition yun. Oo, kailangan ka na to. Kaya lang good. Oh, na-stop by pa ba yung 7-Eleven. Kay gawin may kitang. Gawin may script. Di ba yung mag-iwigo or katong tabon? Katabon mo eh. Ang tabon eh. Gilis din man ako kay di ang gana na to. Samok man. Sa pa may para ice cream. Kita taghayag ng lugar na. Ngit-ngit sa dire. Yaw yan yung t-shirt na po. Yeah boy, ako sa TV. Hmm? TV. Atas TV oh. Kita na tao na sa cellphone. Di mo klaro din eh. Klaro. Makita ka sa nong? Sumukha. Kag maluloy ondo. Eh, kanon sa kani. A few moments later. Here we are again in the roads. Okay. Manamig pangaon. Nakuha na namang ice cream and we are going to Hugan. Where's that? Wow, we're Englishing. Ha? We're Englishing lagi. Oh, because English is English. Lakawi. Ata mga ano, nagdawabo. Ato sa itong ay dili tayo lagi judge katong mas ubos pa jud ba? Ah, sige. Transition in 3. Kay kuan ang time. Oh, na. Transition in 3, 2, 1. Let's go. We're on our way na to internetan. Yeah, lun ni hayag lang na. Oh, init man good. Yeah. So, magdoa na Dota. Doa na make eh. Abli lang kay George. Yeah. Ando na sa siyo. Yeah. Yeah. Sapa. Na. Wala jud ta. Apit na. And this is the Hugan Barangay. This is the end of our vlog. So, the next time, peace. Last words. peace.